Jadi distribution kain bagai kain. Ini dia isi apa? Ini bukan lagi itu. Dan PAIWI sekarang mau hari itu provision tu. MLA fund mereka untuk dia fund mereka untuk kenal dia kalau punya problem tu, dia untuk kenal. PAIWI MLC development fund. Jadi mana yang dia itu di bawah saya itu PAIWI dia tu. Kalau PAIWI itu PAIWI, mau kalau di bawah tu, lainnya bawah tu kalau PAIWI tak lagi itu kita lakukan lagi. Jadi jika amount isi sah Rangbai Phano senjata Mansak sini akan dipakai MNC development fund untuk calon kali sama-sama development kali dipakai calon. Ini menjadi digital instrument. Rangbai senjata culture, senjata tradition, senjata program kailan. Orang sini asing terus main angkat. Jadi culture disiplin promote kailan. Kailan jadi program di sini. Oh, medical instrument di sini adalah ini jalan kan warna. No, hamkrai cara naik ini. Adisi sanskrit no rock kailan. Orang nanti promote kailan ini usaha kailan bagai ini oh yang disedarkan. So saya nanti edisi platform ini dia itu jauh sih. Tapi itu semua dari dia semua yang bersih itu. Kalau eksota sama kayak itu saya pun bisa. Kalau saya karena 99% sama saya kalau ada itu sangat ada. So edisi kayak itu sekarang orang bilang edisi satu lah jadi office atau sama asal activity itu. Kalau saya tak ada, jadi waktu jalan terbanyak, change kaya dipakai, sangat kalau itu begitu. Adi juga ada siapa sama kaya, pun saya kalau activity, sangat itu bukan. Orang kalau kuisun kaya, jadi mungkin kaya ada, angkor mungkin sangat itu sangat itu, jadi kalau market saat ini व्यवस्था खाना तो व्यवस्था है खाना तो सारे वो एजुकेशन सिस्टम से market change खाना और शिक्षा के वो sini sulawesi Bordeaux का स्कूल है इसी स्पेशली DHALAI स्कूल ब्लैक कॉन्डिशन है क्या बात शिक्षा के वो स्टेट गवर्नमेंट का काम कोलैबोरेशन PAIWI Bahkan jadi oh sih kalau kita jadi development kayak pasal kalau yang saya ini yang tadi manajer tadi itu dimana yo so profesor dulu jadi kita ini apa mesti itu healthcare program kayak itu yang saya itu sih jadi yang saya kayak dulu kayak itu orang yang kami saya PAIWI mana tuh saya itu 2-3 बार से मेडिकल केयर ऑप्शन करेगा और बाय चाइना का चीज हेल्थ इशू दूसरे प्रॉब्लम तो केयर ऑप्शन साथ हो गई तो से हम कोई बाबे से बनाओ लाभो के लिए सुन तो क्या बताओ साल पहले बाबे जो काय है वो तो फाइनेंस सालों से की एडिसी हाफांग जे स्टेट नाम तो Orang jadi projek jauh itu orang sama saya kaget tu solusi lama kaget. Jadi mana jadi dia jadi development kaget sangat orang. Orang just yang bersih itu kalau jadi Samung yang bersih ni otak dia saya. Jadi jauh jadi operation jadi suggestion seperti itu kan. Jadi finance kalau jadi edisi apa kaget tanya ni mana dia sudah cuba kaget. So, मेरा opinion ना हो मेरा suggestion ना हो बस करना सकते हैं बाहरी किसी खाने हो साथ होता है सारे पूरे तो जिन हम सब अनुसार जे limited fund medicinal जो बाहरी या पैसे ले सामान खाए तो अमन जो लोग भी तो और तो ताबो जो अने ताबो में जो सोशल मीडिया में जो अने करो अने
Aigi saya oleh di mana baru mereka. Aigi itu dia tahu muka, aigi sudah tahu sia, tahu sia. Dia yang dipanggil nama ni, jodoh ni, belai pada ini dipanggil sini sampai ini, kaya di motor sini, pulau ini ya, open baik, mahal posisi semua. So state government, central government sini, tiga sini problem tu Pai semua kau sahaja, demand tu lain, ini memangnya tu lain. Orang hanya sejarah di sana, jadi minister saya jauh itu, jadi pakai sini am saya, itu asal saya tu, itu kahar sama kaya. Aku sini edisi Hamkrai kalau kaya ni, dia presiden naik orang. Skill development tu, jadi vocational training tu. Semuanya bisa. Jadi nama saya vocational training disiplin. Practice saya kalau calon tu, kalau ni computer training atau mana yang berusaha. Orang ini orang tak tahu cari itu. Bus kalau bus cari orang hotel management hotel itu kaya. Jadi nasi ni orang kaya sudah bisa. Kaya ni saya ni suruh bisa problem kaya. Bisa saya ni dulu. Ani bang itu juga bertemu, ani orang itu juga pagi dulu jadi, semua dulu Tangwi, semua orang dari itu sini jauh sana nama semana, senawi mana. Jadi nanti dia tahu di pasar terus kalau aku main dia juga Samung baik, juga nanti dia